atiyo kahuba we iwe kijiko kidomora we soforia we ndaya bananga iwe ijuru yakashenda we nabanyenda kuha amakuru marungi tukabanza twashitama twakurondera omubazi kambuza video. Yes hello kante kateche ngogo wankwata DJ byarhango gwe cheshongo chentu niwe ye ninye konka shecheshongo chentu hawagita hechaje kawa mangunu banyita DJ byarhanga atokunyete cheshongo chentu haniki mbere shoze mutori cheshongo chentu ati okangandire entwe yongerayo niwe ninga toriwe ninyi nkuyambe ki mbene hati yabiriwe ko DJ wo Runyankore kashu byarhanga kano korobwa DJ bwa Mbara ekikuza kutere byeshongo bya Western Uganda byo Runyankore Banyakitara niki mazima okaza kwekwatere byeshongo byaba Nigeria byaba piano byanka hyoko byeshongo byentu hano banofaki babihurira atishiwe sebo boryo mwana ko kutere byeshongo na ebinkutera nibikwata hoki Mujoga. ori mukamanje ori boss wanje ni wampirire school fees ya inashashire ndikuza kushoma bwa DJ iwe no gamba nko habanzo ngambire sitakagire mbinji ture yuzabo gamso mwiguto unda koze to kuja kuterero kazara ini ate ntaka kojize ninyenda ngo banzo ongambere iwe nko muntu ntakagira byanje burije binkore bintereza abantu ekikuzubira kutere byeshongo bya Western Uganda byo Runyankore niki munanasi kandi ubwa DJ bono bukoro muri Mbara radio yo koraho ne yambara abantu abokoramo n'aba Western Uganda n'Abanyankore bakiga batoro ngambera ekikuza kutere byeshongo bya Western Uganda niki kawede mudda atse wakugira ngo abeshongo z'aba Western ninye cyandikire nka nyine nyine kutere byeshongo byabo Agambiki. echo kugira ngo nimbitero aha radio ryo mu Western Uganda ati kutera abantu kibakunda yo kanta kadebere materese mbashaye byeshongore by'Uganda bitoyo ino mweshongozo wakugura haro mweshongozo wakutuma no fachi hatiyo ninga bitiyo ryo waningamba no mbwenu wayezere kumanya nyono no gamba na Bruce the Holy Ghost abinjo bakumaka cyeshongo cyentuwa orukozi y'abantu bakaterera bakazara ine bakakora bishemire korwa mazima mbwenu hati ntaka kuogize nkakunafisa nkakuta hariya nabana nyenda ngo utanche kutere byeshongo bya Western Uganda on program zawe babihurira 70% kandi waba utakwenda ongambira hati nchukore mbwenu tinkuza kubitera ndecho rakore wano ndakushaba ni ino mweshongozo wokwenda ngungu promoting ija jo mu inbox yanje kana boine kwijana sente botine sente tinkubasana bwo kujya muniza futere cyeshongo cyawe unagiye kushoma ubwo mweshongoza akagenda yakwata school fees ningi iwo no gamba ukagenda washashura school fees ubumba ninge gokangurira hoyemwe ecome cyabe nki supporting ngano ugezo kumanyisa kikanta kakucenjira toka ncenjire atere kambanze nkoze ororto rugwire nyuma rukushaba timbe batoyi ubundi rukaza mu magezi atiyo kahuba we iwe kijiko we kidomora we soforia we ndaya bananga iwe ijuru yakashenda we nabanyenda kuha amakuru marungi tukabanza twashitama twakurondera omubazi eki twakoze twakwata twakutega kishiki nibaketa makino kamayoko kinarwa mukago mukrabe egiye kufiteramu ebyeshongo by'amapiyano emukwano mu mwagwiraro twine video yawe oriyo nomubora wota tyebesho bya Western zakushwaza zakashoza ntukwanika konka mwana we ngambera no wakunsindikira kandi hona ni mamwe Western Uganda mutanche kuzana izo politics nkeza Kampala kare ngambere cyo kwenda nchukora nyoka natina wabireshi naza kushika kurgoto kuza kwehanika no kwehanika Atonda wange. yoko kwende bwa DJ mwerega bite nbari mwereje sacheje ko kare mu DJ box ortor gwire nyuma kakwenda kaba nareba buzima no yerega no kwatera buri mushyoka shango ina man gechishizo ryaho niyo ryanganze bitu wangambira busha konka nangwe ebyo tubirjeho ikikoresho cy'wagamba ngambira hati ebo kunkore byona mbene mfaki nabo butatere byeshongo bya Western Uganda manyate niyoreka ngambira amazuru abe umweshongo wa Western Uganda nazo music atine sente
nwa kweshongora nkihembe nwata kuma kweshongwa nwa hati no namana ito mwe mtsasi bwe nuko ntumanku ina abanda abamana bakweshongora babi abakoze ramazina kunkana batu bakutasente kano ito ba DJ turotu inabishiti nko kuwagamba so ntubantu enda kujya mutukereza bishyabo abukutusapotinga kuko abishaye bataro ba DJ ntbatine makuru bwe hati ngambera nunda zinga hinkuhereze kurengwe bibuwagamba bo byakoma hanyona niwe kumpa zinga hi bashiro kunguzi kushabera ngora kushaye kumibiro zine Yinkubye point. uri aho taho hejera aka laptop amugongo kaona kajunzire otini kwazinga hi hati echo rakore ojero kwa totere shongo ya westa ningoro ndeche shongo cha pretty maka ichibakweta chuneta uchibiti bwa hati ningambo chine ni chine mu ninza kuchironda ninza ko ninza YouTube ninjironda chine shongo ngambere nunda korrent mbwene hati chinkwena ngo ugenda ukore nyendo genda ukwataka ka program keshayibira radio yaka ko gukora ko kuzandama ukwateke shongo cha pretty market cyacu mita ukitere mirundi shanje shato program yawe Ruhanga ona mwana ono ne kibasi ashimwe radio ne yanje ninga ke ku radio club ne yanje mukamanje na ono ndambinje hata nabona afero wo mu mutinguza kuyayana nko kuwona ogamba ngambira kare ngambire cyorobi kandi niwa sana kashira ono ndakuhemkumbana bwe hatka kuhereze kinde cyorobi ugenda zo mukataunu kawaka akakabara ko ine mwaho mutano shoze kizindaro ozaga tiyoruguto Katonda wange utereke shongo cyo mushitogo pretty maka kimita ukiteri izo baryona rero kusase kurya akavideo kadelete Ruhanga ko kamwe kino mpefubiro bigumere bimurona nibija kumbona bonesa mwana we nane ndakubona bonesa kine shongo yore kasi ndishaka video mbantu barebeke shongo cyentu hachakakira kawe orukobora umwana wabandi Kawedde mudda. kare kanje nenzo nje nento muzindara he shoze mbi sibe ni television shongo bya western na neje kiwagamba kitere menundi nganjanje neshatu Oshize niwo ku mucanga wenka.